harmon oynatıygalı. Harmon alıygalı dostlar harmon oynatıygalı. Yaşaptağı kimonlarını kabat uyatıygalı. Yaşaptağı kimonlarını kabat uyatıygalı. Bala yaşaklar, kısa dolu vuruşaklar. Tukta! Tukta! Sen yaşası var. İsemiz hürmet amacılar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, kemit, şevitli kütüp aluşu, yaratıp kaluşu millettaşlarımız. Şundan da dünyalar üzgerse de, mine bir nerse üzgermeyi, halık jırları, şuşu kapka tübünde yangıragan uyun külke jırmın dertli büyüler, hem üzümde Allah'a şükür üzgermedim deyip eytalmayayım, üzgerdim. Bilesin mi Fılar tabi, 5 kiloga arttım beyt. Kunakta yürüğünün sebebi şol. Eydi kunak degenden, Fılar tabi bilesin mi? Mine kunak kile, nuk kitel mi intikken kunakların işi uzatırga bilesin mi? Mine andilarının aldına, insonundan motor itip tarelkiga, ayak kiyimi kiyertirgan loşkı, kolaklı çıkarıp koyasın, anlagan kunak anlay, koytup gite, anlamaganı şayartıp kına, mina bu ayber kirek mi? Çünkü ben 2 razberga zurrak ayak kiyimi kiyip geldim deyip eytirge de mümkün. Andilar da var. No! Hürmetli dostlar, bugünkü kunaklar, tizgine koytup gitetirganlardan tügül. İşte kunarga kelgenler, jırlıyız, biyimiz, şap bulacak. Çünkü bugün bizde kunakta Arşa rayonunun danlıklı Taşkişi avulundan kelgen Ümmü Gülsüm Halık Falküler Ansamblı. Tart Ümmü Gülsüm ne? Yes! Bas eyle Ümmü Gülsüm idenleri bögülsün. Basılında şu şatlıklı şatkıları görünsün. Bas eyle Ümmü Gülsüm idenleri bögülsün. Basılında şu bakıttın şatkıları görünsün. Koya, kızlar gilemiz dediler bir, koyalar. Ana kileler bitindi. Gileler mi? Gileler. Karşalayık falan edeceğiz. Şükrüne bakan şişmeye sular bitkiyle dedim şu dizgine eğlene bilge kaytırmanı bilge. Dizgine eğlene bilge kaytırmanı bilge. Ezberip niye paradın ilk tuttun yüreğinden şu suların tügeli yalkanın tügeli değil yüreğinden. Suların tügeli yalkanın tügeli değil yüreğinden. Şevit, biz Fazıl Çeşmesi'ne barışımız, bizim Fazıl Çeşmesi'ne barışımız. Ayı. Eğer indi bizden yolumuz Naksi'nin kapatı bilen öteyken. Min bir saat bir eytem bizim kırdağına ussalar yararı, bizim kırdağına bizim kapatı bile tuktap gitseler yine yararı, ingine tügül. Tamaşaçılar da şol turda uylap kütüp duralar. Şuna küre indi, bizge şoşunda ezerek, oynap, jırlap, beyip, kunglaşıp alırga rıksat edesindir iş. Sizden gibi konaklarını şeyinde rıksat etmeyeyim, Allah'a şükür. Rahatlanıp, bana sizge kapatı mı, tülev, yok, buşka, köp mü kirek, zırlağız, külüğüz, biyiniz, aydı biz rahatlanıp şiddengine, bana Fılar tabi'den küzetemiz. Ey rahmet. Biz bir saat, Fılar tabi'den mı? İyi şu kızlar eydeniz şu motor kapatımında kiyente şile oyun oynayayım. Eyde oynayın. Birinci tapır kuryan. Kiyentesi kuş bulgan üzerine. Kiyentesi kuş bulgan üzerine. Birge bulgan vakitlerim çıkmış ol üzerinden. Birge bulgan vakitlerim çıkmış ol üzerinden. Ennegi ayağında sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Kiyentesi olmalı, kiyentesi olmalı. Olmalı kiyentesine kunmagan kuş kalmadı. Olmalı kiyentesine kunmagan kuş kalmadı. Ennegi ayağında sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Kiyentesi olmalı, kiyentesi olmalı. Özüm şığır jırlaymalı, tüzer halim kalmadı. Özüm şığır jırlaymalı, tüzer halim kalmadı. Ennegi ayağında sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Sandali tövül kıyma yaşın gelin kıyma. Ey buldurdunuz kızlar. Buldurdunuz. Hele bu başının ama
aferin kızlar. Qarali, Joy, biz yaş vaqtda qopqa tibinde yovliq alışığı o'ynaytirgan edik. Yaş vaqtda degan bular. Sen yaş. Yo'q endi. Ko'ngil yaş bo'lishi kerak. Ko'ngil yaş bo'lishi kerak. Pasportыңа qaramasang sening yoshingni bir kun Ayda shu yovliq alışığı o'ynab olaylik hali. Boshqami? Ayda, boshqa. Biz de oynayalım şu oyunu. Yigitler, akıl yoluklarınız var mı? Var. Yoluklarınızı sorunuz Ali. Medine'm gülgeyim. Nerse sular Ul yavlığım hikayedir, derse sularga aktı. Medine'm gülgeyim, derse sularga aktı bekirkeyim. Medine'm gülgeyim, derse sularga aktı bekirkeyim. Oyunun şartı? Mine kul yavluklarınızı hazır tübeteyden birem alıp duram. Kiminin kul yavluğu? Son cezaveti. Eyde gitseydi. Bu kul yavluk kimniki? Vay, motor eken canım. Yok. Eyde'nin düşese deriz ki. Eyde'nin iyiken. Eyde yükteş kızım bile bir yere. Eyde yükteş kızım bile. Hoppa, hop, hop, hop. Bu ne bir? Hop, hop. Hop ileri. Motor ile. Bunlar yüzü gidip gittim ha. Hop, hop. Asa. Oy bu. Oy, oy. Devam etmemiz Eyde'giz. Eminisi kimniki? Oy miniki mi? Yok. Başta ceza Eyde'nin düşese veririz. İkinci ceza veririz. Yok, silesin motor siliyor olaydı. Bir heriften. İyi, bir harften. Kırk harifinden bulgan. Күрше каршыга Кәримәнең кире биткән кара кәҗәсе көтүдән кашып кайтып, күрше карты Кәримнең келәтенә кирип, кишерен, кәбестәсен, кыярын кимереп битереп, Yalgızsın bir. кимереп, кире битүгә качкан. Kız harfine binde de var. Koramalayına şuna koramalatır bileyim. Koramalasa da koramalasa da koramalana koramasdan korapına koytalı. Şana kirdi, şana kirdi. Şana kirgəş bulmay. Eydə dön. Eminisi kimniki? Yok. Eydesi de bir ceza öte. Eydə. Eydeniz soramışsan beni. Eydə. Olaydır bulaydır. Telendir tügendir, kestedir, kummaştır, kunadağı tıkmaştır, koşturmaştır, istelim derimşik, siyindiriptir, esinşir. Mine, yürek motor oldu. Balaşaklar isketsip gittiniz. Tenzile siniki tügülmə? Yok, Sufya payını kapayın. Sufya payını Yok, minike tügülü. Tenzile siniki. Eyde'nin düşese veririz. Haydi, bilirsin motoru biliyor. Yok. Mini bir upsin. Cevit başlat bir senden ver. Eyde. Eyde kızlar kış bir Hoppa. Hop. 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 Radik Mileşe. Молодцы. Yasta. Oy. Bunlar bizi de vurdura. Ay buldurdular. Oy, молодцы. Motor oldu. Kızlar orası yerge baratırık mıken, elle kaldırık mıken bunda? Uyununuz uşamadı. İyi. Cazanı ütemedi mi? Ütmedi. Eyde. Rahmat. Hürmet amaçlılar.
Әйттем бит, бүгін бізде Ташкешу ауылынан келген Үммігүлсің халық фольклор ансамблі кызлары deyip, ай кызлар, ай егетлер, шапқаттырдығыз, шатландырдығыз, яшілікке алып қайтып, бір уратып алып келдіңіз. Мына бұл ансамблінің турында ишеткенім бар, Но сіздің білән ұшырашу өзі зор бақыт. Benim gene түгел, тамашашылар да һәм бүгінгі шушы күркәм матур ансамблінің жетекшісі, ул да булса күп кырлы талант иясе, шәп оештыручы Розалия Насибуллина. Розалия ханым. Таныштырып китәле. Әйдә. Беренче мине үпкән кыздан башлыйбыз. Шундан башлыйкмы? Так, Үзебезнең ансамбль турында бер-ике генә сүз әйтеп китәм инде. Шуны көтәм. Менә 2008 елдан бирле без оештык. 13 ел. 13 ел эшлибез коллективта. Менә шушы кызлар инде башта ук, менә барысы да бергә баштангыч чордан ук бергә йөри башладылар. Бөтенебез бергә. Монда инде основном күбрәк инде пенсионерлар. Сизелә. Эшләүчеләр дә бар, эшләүчеләр дә бар. Хәрәкәтләрегезгә караганда пенсионерлар икәне сизелә. Күбрәкме? Сизелеп тора торгандыр. Инде менә нигә килгәндә безнең инде эшчәнлегебез байтактан алып барабыз. Бик күп фестивальләрдә, конкурсларда катнаштык инде. Менә быел гына без Булгарга бардык. Нигә фестивальгә, фольклор фестиваленә бардык. Ничә урын алдыгыз? Менә без анда каз бүлү күренешен, туйда каз бүлү күренешен күрсәттек. Жюрилар сразу беренче урын инде каз тәмле бит. Диплом, һәм диплом белән кайттык. Урана инде әллә беренче, әллә икенче, самый главный безгә диплом. Розалия ханым, хәтерләмибез ди. Хәтерләмибез ансы. Аннан соң инде менә быел тагын Татарстанның туган көненә без бардык, катнаштык Казанда түгәрәк уен фольклор фестивалендә һәм икенче урынны алып кайттык. Афарин. Шулай уңышларыбыз бик күп, сөйләп бетерә торган түгел инде. Менә үзең ничә ел шушы ансамбльдә? Менә 13нче елым инде, мин баштан ук. Син башлап Үзем оештырып җибәргән. Ни өчен сорыйм, Розалия ханым, теге хатын кызның, яшәгән ничә яшьтә булуына карамастан 7 елы, оказывается, ваннада үтә икән. Ирләрнең 3 елы, менә шушы ишек төбендә син әле чыгасыңмы, жуыны биттеме дип үтә икән. Шуңа күрә сорадым. Уңышларыгыз бихисап, рәхмәт. Аллага шөкер. Менә таныштырып китәм инде. Илдустан башлыйк инде. Илдустан башлыйк. Хамидуллин, Илдус Хамидуллин. Бу минем укушым да әле. Мин аны җырга да өйрәттем, биргә дә өйрәттем. Тукта, бу синнән карт күренә. Юк, карт түгел миннән. Ул минем укушым. Без аны үзебезнең салаватыбыз дип йөрибез. Бик матур җырлый. Кайсыгыз җавит? Так. Җавит син инде. Һәм менә икенче без инде безнең Суфия Хусейнова. Ул тоже җырлый бик матур, бии, шифр сөйләргә дә, мәзәк сөйләргә дә оста. Монда бит барысы да талантлы инде. Талантлы инде. Менә Миләүшә Мустафина бу безнең җырларга да, биергә дә ярата, кул эшләренә дә бик оста бу. Кем белмеши? Бу пенсионер балалар үстерә. Әйтмә, кем әйтә инде аны пенсияда дип? Алла әйтергә ярамый. Менә бу инде безнең баянчыбыз, гармунчыбыз, Гөлфия Мәхсүмова, ул Ташкешу культура йортының директоры. Беләм, Гөлфияләр, Зөлфияләр, алар шундый барсы да талантлылар. Бу якка килгәндә сине үпкән кыз инде Валива Тәнзилә. Бик булган, уңган, кул эшләренә дә булган, биюгә, җырга, әле үзбәк биюләрен бик оста бии. Кияүдәме? Кияүдә дә түгел дә. Әйтәм бик йөзе шат күренә. Ул безнең культура йортының методист була башлый. Рәхмәт. Бу безнең Фатхуллин Радик, бу безнең укытучы. Күрше Ашыт мәктәбендә укыта, балалар укыта. Бөтен яктан да булган. Шигырьләр сөйләргә бик оста. Менә бөтенесе белән таныштырып чыктым. Бер куплет кына түгел, бер шигырь. Моны сөйләүне мәзәкләрдә сөйләтәм мин аны. Шигырь хәзер сөйләп калсын. Сөйләп калсын ба. Сөйлә, кашык кала ул. Бер ир белән бер хатынның ачуланышкан чаклары. Сөйләшмиләр, арада йөри сәлам хатлары. Бер көн ире хатынына кичтән хат язып биргән. Иртән барасы җирем бар, уятнак 5тә дигән. Иртүк торып хатыны хат язганды иренә. Сәгать күптән 5 тулды бит, барасы җиренгә.
Әйді, гармоншы біле өзім таныштырып кетем. Таныштырыңыз. Чөнки Арчада гына түгел, Татарстанда билгеле сәнгати гаиләләрнең берсе, ул Гасимовлар. Чөнки аның әле улы бик күп конкурслар лауреаты Дамир Гасимов бездә дә эшләде, гармончы булып та, җырчы булып та. Һәм инде кышлар, танылган гармончы Флорид Гасимов. Ay, mana. Әйдә уйнайын да. Маршаны уйна. Менә хәзер, менә хәзер. Менә кирәк. Маршаны уйна. Kızlar, Şey işirsiniz. siz әле җырлый, би сөйли генә түгел, siz әле оста пешекчеләрдә икән. Әйе. Кайсыгыз пешерде? Бергәләп пешердегезме? Менә бергәләп кызлар пешерделәр. Әйе, моның һәрберсен бер-берегез урап чыккан инде, шулай бит. Урап чыктылар инде. Тәнзилә, син кайсысын урадың? Кызылларын мин урадым, яшелләрен дә мин буядым. Ай, рәхмәт, бәгырем, былай вкусың бар икән. Мин кызыл төскә бик кызыша торган кеше. Рәхмәт күстәрәсегез өчен. Һәм тагын бер күчтәнәчебез бар. Мин инде шушы фольклорның барлык сценарийларын язучы һәм китаплар язам. Быел инде минем 5нче китабым чыкты. Һәм менә быел үзебезнең менә 12 еллыкка инде без инде 18нче елда халык фольклор исемен алдык бит инде. Менә быелгы елда безгә 12 ел тулды һәм менә үзебез уйнаган бөтен фольклор күренешләрне сценарийларын монда яздым инде мин. Мирас булып калсын дигән менә китап чыгардым. Монда минем 2 спектаклем бар. 2 спектакльдә яздым. Аны кызлар берсен уйнадылар инде, сәхнәдә куйдылар. Һәм менә бу китапны сезгә истәлек итеп, бүләк итеп калдырасым килә. Эй, Розалия ханым, зор итеп рәхмәт. Китаптан да улы бүләк юк. Шәкшәк төш ул уратма ошалада бетә. Име, әйде китап ул мәңгелек бүләк. Тузмый, искермей, һәм бер кашанда модадан чыкмый. Карале шундый шәхес икәнсез, мин сине карап торуга, әйтәм былай гына пенсионер инде бу оештырган инде ярашырлап йөриләр икән дип, шак катмалы бер көч итеп кулчабыгыз әле җәмәгать. Былай булмай. Розалия ханым, зур итеп рәхмәт. Менә әле Радикка да рәхмәт әйтәсем килә. Менә бу ансамбльдә йөргән җегетләр, кызлар, алар җыр телле. Алар менә әйтәләр бит, судан коры чыга торган, ут таянмый торган җегетләр, кызлар. Чөнки сәхнәдә төрле вакытлар була. Дөрес бит? Менә ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтне шигъри юллар белән яктыртып китте. Бер илле әйтә икән бит хатынна. Нишләп дип әйтәде? Мин өйдәге бөтен яңалыкларны иң соңгы булып ишәтәм дигәч хатыны, "Таушлама, бала җыклый." Нинди бала дип әйтте. Радик, рәхмәт, яме сиңа шигырың өчен. Менә булай әйтик, җәмәгать. Шуннан да дөнҗа, үзегез күреп торасыз инде, үзгәреп тора. Хәзер инде урамга чыгарга ярамый, ковыркат булмаса, шулаймы? Ана бер ирдә әйтә икән бит, карал дип әйтәде. Шуп түгәргә чыккан идем. Паспорт алдым, перчатка кидем, маска кидем, бары штраф шәпәделәр. Ни өчен дигәч, трусиксыз чыгарга ярамый икән урамга дип. Шуңа күрә, җәмәгать, дөнҗа булгач төрле хәл була. Үзебезне саклыйк. Һәм менә сезне бигрәк тә, сез бит инде халык алдында һәр вакытта да хәрәкәттә, һәр вакыт сәхнәдә, шуңа күрә тамашачылар алдында чыгыш ясыйсыз бар, авыртырга шикилләргә бер кашанда бирешергә ярамый. Илдус, шулай дөресме? Бик дөрес әйтәсез. Бу ансамбльдә башланганнан бирле йөрисең. Укытучы апаны тыңлыйсың. Тыңлыйм. Ай, конечно, тыңламыйсың. Тыңламыйсың, кара тыңлата. Ай. Розалия ханым, укыганда әйбәт укыдымы? Әйбәт укыды. Әниyə көләсең? Монда да начар дип утырса. Начар әйтеп булмый. Теге бер балада кайткан бит, әнисен әйтә икән. Әни, миңа әтинең фотографиясын бир әле, укытучы апа сорады. Нәрсәгә кирәк миңа? Ап кил әле. Кем ул синең, кайсы дивана синең дәресен әзерләп бирде дип әйтәде. Күрәсең килә дип әйтте. Илдус, ансамбльдә шуймы? Бик шей. Рәхәтме? Рәхәт инде, рәхәт булмаса йөрмим. Картаерга ирек юк. Юк. Чөнки булар белән картаеп булмый. Һәр вакыттагыча шуңа күрә әйт әле. Дөнья булгач, аның мәзәкләре булмыйча булмый. Күңелеңдә уелып калган һәм бер рәхәтләнеп, җәелеп, любой табында сөйли торган бер мәзәк синдән. Ана мин дәвам итәм. Бармы? Мәзәкләр күп инде ул. Әйдә. Үзебез эчендә дә бар инде мәзәкләр. Мин Менә шунсын ишетәсе килә. үзебез эчендә гәсен сөйләп тормам инде. Мин теге ишеткәннәрне белгәннәрне сөйләр менә җавап абай. Әйдә. Тыңлап бара торсын. Бер ир кайтып керә, хайран гына салган, салмыш инде. Хатынны ашарга пешереп йөри, малай дәрес хәзерләп утыра. Салган бу, ой, нитә бәйләнә, уйдатны үзегез беләсез. Ничә икән. Бәйләнә теге шулай, булсы шулай, булсы шулай дип.
Şundan xatının minne eşlemem, indi bir eşlemez, bana tıgılay, şundan malay kışkıra indi ders hazırlagan jerinden. Ati jitar indi, benim ders hazırlısım var, nege bir şey ettesin son. Dikkine oturum malaka suslayıp kışkıratığınga. Şundan tık kışkına gana malay tırada. Ati sen malaka sus bulsan, men malaka sus bulsam, sen adi kalın sos deyip ettin. Bu böyle şey kente kaldı kalın. Etisi bilen enisi talaşalar iken bit, enisi etisini eyteyken. Mene min sina, sin jülerge, kiyevge şıkkanına, mene ukilimi talmış jüler. Yeri de hatınla cevap bireyken, mene sin dedi ona, mene min sina kiyevge şıkkanmın, mene nişisin idi, yaşırga turu kile, malay oturayken. Mene, iki jülerinin balası, min işlep eybet okurga teyşin dedi beyken. Мәктәп киносы булгач, бер анекдот сөйләмәне, бер кызык мәзәк шәвит. Mene okutucu икәне сизилеп тора. Тора да баса. Шулай биология кабинасында дәрес бара. Ай. Анда инде такта өстендә портретлар. Анда Дарвин, Сеченов, Иванов, Мичурин һәм башкалар. Һәм астына туган һәм үлгән еллары язып куелган. Шулай бит. Шуннан укытучы эволюцион тәгълим иткән нигез салучы Чарльз Дарвин турында сөйли. Менә балалар, Чарльз Дарвин 1809 елда туган инглиз галиме. Шунда укытучының күзе кырыйда актарынып утырган малайга төшә бит. Хәзер теге малайга дәшә бу. Рамил. О апай. Әйтәле. Өнем. Менә Дарвин 1809 елда туган, ничәнче елда үлгән? Шуннан теге малай. Абау! Апай! Үлгән дәбени? Коронавирустанмы? Коралы мин аны ишетмәдем бит әле дип әйткәнде. Бөтен укытучы һәм укучылар рәхәтләнеп көлешкәннәр. Рузалия ханым, өстәп куймаганмысың? Тегендә аста биталардан 1917-1918 анда языла бит инде. Хәзер апа җаным, хәзер шалтыратам. Кәрәзе телефон, анда телефоннар язылган, аста шалтыратып алам, гар белән дип әйтмәдем икән. Юк, беләм буга инде. Ярар. Мин дә бер мәсәк сөйлим әле. Океаннарны өйрәтеп бетердем дә балаларга. Шуннан соң инде икенче көнне кабатлыйбыз, сорыйбыз. Бер малайны чакырдым да, әйдә океаннарның исемнәрен әйттем. Океаннарның исемнәрен санап чыкты. Северный Ледовитый океан, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский дип. Әйдә татарча инде дим. Хәзер Тихий океанга килдек тә терелде тегем малай. Тихий океанны татарча ничек була инде дип сорыйм. Карап торды. Бу берничә бит торган океан ди. Бер укучыдан сораган бит. Менә Тын океан бар. Менә теге Мертвое море бар бит әле. Үлгән диңгез. Ай. Тарихын беләсеңме дигәч, беләм, үтергәннәр аны дип әйтә. Укучылар арасында мәзәкләр күп. Тәнзилә бәгърем. Бер мәзәк? Көн кадагына багылышлы инде. 3 җегет 10 елдан соң иптәшләр очрашканнар. Берсе бик галим икән инде. Тегеләрдән сорый икән, ничек әйбәт кенә үттеме инде тормышыгыз матур гынамы? Коронавирус чирләре ләкмәдеме? Юк, Аллага шөкер ләкмәде. Шуннан ләкмәсә дә аптекага барырга кирәк, дарулар, врачка барырга кирәк башта дип әйтәди. Шуннан соң, ничек авыртмыйбыз ич? Авыртмасаң да бар, аның бала чагасы бар, багасы бар, аңа бит акча кирәк дип әйтәди. Кеше саны кирәк. Шуннан әгәр дә баргаштын дип әйтәди, ул сиңа рецептлар языр, дарулар языр, аптека барасың да даруларны аласың дип әйтәди. Мин бит авыртмагач нәрсәгә миңа дару? Ник аның да бала чагасы бар бит, багасы бар бит, зарплата кирәк ич дип әйтәди. Ләкин берсендә эшәсе түгел дип әйтәди. Нишәп шуны хәтле акчага алгач мин аны нишәп эшмим дип әйт. Синең дә бала чагың бар, багасың бар ич дип әйтәди. Аны бит үлеп китмә дип әйтәди. Шуннан яндагы әйтә, siz нәрсә, минем дә бала чага бар икәнен беләсезме соң сез дип әйтәди. Син кем булып эшлисең соң? Мин бит кабер казучы булып эшлим дип әйтәди. Кызлар, мондарак килим әле. Әйдәле бәгърем. Кайсы кыздан? Ишегездән 3 мәзәк, 4-нчесе миннән. Шукраклар турында без сөйләп китәбез. Хәзер бер бабай киме ямап утыра икән. Шуның янынан берәү үтә икән, үтеп бара икән. Бабай, ни хәл дип әйтәди. Кимәм ярык, кимәм тишек ди икән. Шуннан соң бабай, ни хәл дип әйтәм мин сиңа дигәшнән. Ярык улым, ярык ди икән. Бабай дим, ни хәл дип әйтәм мин сиңа дигәшнән. Буй белән ярык улым, буй белән. Бәгърем. Әйдә, сүз сезгә. Туй бара. Келешнең иптәш кызы, Шаһит кыз, котларга алына.
Кияуне мактый алмыйм, чөнки белмим. Келешне котлый алмыйм, чөнки кияунең кем икәнен белмим, нинди икәнен белмим. Кияуне дә мактый алмыйм, аны да котлый алмыйм, чөнки келешне бик яхшы беләм дип әйтте. Böyle yağa mezekler bin yarata. Bunlar dilerdi. Yağa mezekler. Софиядан инде мәзәк бар. Sofia. Bağırın. Min deme. Min basın dep barayım әле. Haydi. Bunda uyası dediler. Bir ir bilen xатын Yeşten ilenişmegenler, ulagayıp kına ilenişkenler de bularının bir malayları bulgan. Ул малай бик узак сөйләшмәй йөргән, 7 яшькә хәтле. Шуннан соң моны икесе багучыга барганнар. Багучы буларга менә кайткач 3 фаҗига була, 3 кеше үлә дигәннәр. Шуннан соң булар өйләренә кайтканнар, нәрсә уйларга белмичә йөриләр икән. Бер вакытны теге малай әби дигән, әби үлеп киткән идәге, әбине узатканнар. Шуннан бераздан мәче дигән, мәче үлеп киткән. Шуннан соң хәзер буларның чәй эчәргә ипиләре биткән дә, әниләре кибеткә киткән, әтисе белән генә калган теге малай. Шуннан бер вакытны уйнап йөргән малай әти дигән бит. Шуннан соң хәзер Сәйит Гәрәй булган ул. Әйбәтләп тәһарәтләрен алып, яхшы урын җиргә, чиста урын җиргә менеп яткан әҗәл көтеп. Шуннан тиз генә моның хатыны кайтып кергәндә әйтә икән: "Сәйит Гәрәй, нишләп ятасың бу вакытта йоклап? Әйдә, Вәли үлгән. Вәлине күмәргә кирәк" дип әйтә ди. Normanda üstlep koymayışı olmayın bir canavar. Üstlep koymayışı olmayın. Bir ir hatınının suyerkesin tukmayken. Hatını tüzmegen. Ne kıyniysın anı? Ne kıyniysın? Balalarının atası ne kıyniysın diye eytedi suyerkesine hatının. Yarar, Doriti Rahmat. Bana bir güne soru vereyim elim. Rüzele Hanım. Niçin ansamble'nin ismi Ümmü Gülsüm? Niye Fatıma tugul? Niye Cevdiye tugul? Niye Gülfiye tugul? Niye Tenzile tugul? Niye Ümmü Gülsüm? Folklor bitinde ol bırıngı zamanlardan kilgen. İşçenlik, şulay bit. Ümmü Gülsüm ol bırıngı Tatar kızı. Ol işçen, ol bulgan, ol tıraş, ol şiber. Uyladık da, eydegiz kızlar, Ümmü Gülsüm degen isimne alık. Onun jırı da var bik matar. Şulay bit. Şuna göre Ümmü Gülsüm'den biz koy sizce biz kim degen? Ümmü Gülsüm. Barımız şiber, barımız da ungan Allah'a şükür. Vat şulay. Ne şuna göre biz Ümmü Gülsüm kolektifi bulup kaldık.
yaşnaratlar sen kaldırgan kine yaralaylar orman boyundağı yaşnaratlar sen kaldırgan kine Ay Raşit abay, қолыңны қысayım әлі бір. Hürmetli dostlar, mine Arşa tübegi özünün yazışıları, şairleri bilen, talant yerleri bilen dan tuta, emmedeki mine jırşıları bilen tağında yuvarrak basqışqa көтерілген desek de dürüst bulur. Raşit abay, isim familiyasını eğitimeli, tanış bulağız, cemaat, mınday mınglı tında almış tınladım Raşit abay. Jırlağanığızını, yaş vakıttan birli jırlıysiz mı? Ник artist bulup gitmediniz ha? Aileniz var mı? Var. Bana artist bulsan ailen bulması. Raşit Şevaliyev, zor eti rahmet Raşit abi. Jırın için, muğun için isen sağ bul, selamet bul, suyundurup, şatlandırıp, jırlap yaşayarım mı? Tut bişli. Raşlay! Balda. Ay nık biysiz, nigirek katı biysiz, şap katam. Tufliğiniz güzellisiz ahırı, hürmetli dostlar, hürmetli konaklarım. Şundan da bu sırrı sandıkta ben üzümden nerse ikerim bilmeyeyim. Mine birilgen yazılığına okuyayım. Mine bunda yazılgan bit kirege bir deyip. Barımızda da, bütün yurtta da var kadir, ansız dünya kadir sansız. Bu eybir, tügerek bulurga mümkün, uzunça bulurga mümkün, şakmaklı bulurga mümkün. Onun kadir nindi fasunlısına yok. Eytip koyam, kimde kimen eyte, şuna bulek. Buleknin değerli nindi. Maşina. İl dostluğa. Ol kişkine bulurga mümkün, ol zor bulurga mümkün. Hatta kisege siyatırgan. Kisege siyatırgan. Сағат мәлі. Telefon. Oşitırgan. Ha? Oşitırgan. Oşitırgan. Siz şulay bilirsiniz mi? Oşitırgan. Telefondur. Oşitsin kilemelle. Tege, kuş tili göz alına gitmeye akırı. Sen koysuzun pişirgeni, koysuz pişirsin. Koysun bir yağını. Sarısı. Ay kulmen düşünür. Азық түлік ме? Yok. Күн күріш әйбірсе? Mına oşarday bulasın indi. Onun kadir nindi fasunlısına yok. Nindi fasunlısına yok. Mına ol belekeyine bulsa da ona kup suya, ona kup girek. Mına bütün dünya suya indir şuna. Bütün dünya suya. Onu batsan, yugaltsan, kana. Telefon. Sotoviy. Флешка. Bütün jırşunda, bütün Sizin varyant. Telefon. Sizdeki. Telefon. Sizdeki. Telefon. Sizdeki. Smartfon. O mikrovolnovka mı? Smartfon. O telefon mu? İyi. Oo, sen вообще ne? Ben даже bilmeyim öyle o smartphone numarası ekan. El boya şoltırıdır ya. Gündeden tizrek. Eytem oynay almışsın telefonun sen de ekan. Radik. Senin varyant. Notebook. Sesine sıyatırgan notebook var ekan Radik'ın. Ay malay. Fılışkı deyip bu. Tanzile. Men fılışkı deyip tanabım. Мен де флешканы білмеймін. Флешкинде bütün jırşı, bütün işinde şiya. Mine benim kulakka birinci bulup şalınıp tavuşu iştilip gitti. Ul da bulsa o yalşanına Ruzaliya Hanım sizning eng tırış, eng yakşı, eng akıllı, tertipli okuşlarınızın birisi İldos'tan. Alkışlar.
Ey jigitler, tapsam men ana. Табылды кішкене бар. Mene. Бұл өзіме болама, мұнда жырлар көп ма? Mında mı? Mında jırlar көп. Mında filmler var, mında bütün нәрсе бар. No başta jırlarga kirek. Süylerge kirek, жазаны үтерге kirek. Bulak şul. İldus kan idi jaza? Jırlasın. Жырлай ашак инде безден барыбер. İldus. Rahmet. Jar. Şatlık bilen sayılı ömürlerim. Kolma ağaçları, sayılı sandığı başları. Sayılı sarındıra başları. Kolma ağaçları, sayılı sandığı başları. Sayılı sarındıra başları. Dostlarım bu işleri sizi dostlarlar ayırtıp yalnız başımızlar. Kolum ağaçları, sayılı sandığı başları. Sayılı sarındıra başları. Kolum ağaçları, sayılı sandığı başları. Sayılı sarındıra başları. Olma bir bıttağın iskenge. Günler bu yıklayalım canım iske düşkende. Olma ağaçları, sayılı sandığı ağaçları. Sayılı sarındıra başları. Olma ağaçları, sayılı sandığı ağaçları. Sayılı sarındıra başları. Olma şaşa gittirir. Başkalarına kuzda salmayayım seni görüyenler birine. Olma ağaçları, sayılı sandığı ağaçları. Sayılı sarındıra başları. Olma ağaçları, sayılı sandığı ağaçları. Sayılı sarındıra başları. Sayılı sarındıra başları. Yıldız Hamidullin. Yıldız, bu jırın için sinarga okugan vakıtta düşüne de kirmegen üç beşlik uyam. Hayır, Şapit. Ay şap. Yok kağına Rızaliya Hanım seni bizden avulunun salavatı demedi. Eli uzdırdın. Şunla bayta, mene usansanız usanmasanız kul şabası mene.
Ne arşalar kızdırasın ha. Tokmaklarınız da iştesi kilet. Tokmakları tortuyu gane. Şunun dallarına sandıvaçlar kumlanlar. Şunun dallarına sandıvaçlar kumlanlar. Bu selemler velem kildik sallarda ses kullanlar. Bu selemler velem kildik sallarda ses kullanlar. Manglı idip matur idip jırlıylar akşalarda. Manglı idip matur idip jırlıylar akşalarda. Akşalılar sınatmıylar koylarına basalarda. Akşalılar sınatmıylar koylarına basalarda. Orta yoklarına varayım, orta yoklarından. Orta yoklarına varayım, orta yoklarından. Sultanlar arasında cevit gemik basıma. Sultanlar arasında cevit gemik basıma. Kistin koyun, kistin koyun, kistin koyun salsayın. Kistin koyun, kistin koyun, kistin koyun salsayın. Cevit gemik ne karıydı sizinle sağıngan sayın. Cevit gemik ne karıydı sizinle sağıngan sayın. Orşadiler, orşadiler, orşadiler dağlarda. Orşadiler, orşadiler, orşadiler dağlarda. Yığılışıp kilde gelir, duygan çelir jırlarla. Yığılışıp kilde gelir, duygan çelir jırlarla. Cevit gemik şunday oyun şotlandıra güldüre. Cevit gemik şunday oyun şotlandıra güldüre. Bir gerekte sandıktağı bir nerse suyundüre. Bir gerekte sandıktağı bir nerse suyundüre. Kille yava orşalarga bir bölük. Kille yava orşalarga bir bölük. Sinde Cevit sul bulut'a oturup bizge küsün. Sinde Cevit sul bulut'a oturup bizge küsün. Sakıcılar saklar mutlularımızda. Olsun cümle şeşe baksın yürüyen yollarımızda. Olsun cümle şeşe baksın yürüyen yollarımızda. Toşki şunun şişmeleri haman oğa şıltırıp. Toşki şunun şişmeleri haman oğa şıltırıp. Cevit nigedir jırlamayıp oturabız vaktırıp. Cevit nigedir jırlamayıp oturabız vaktırıp. Cevit zırlamış ol bugün Cevit gelmeyine. Aslanlar asa. Jırlı gali jırla başıla kungel. Jırlı gali jırla başıla kungel. Baba gözünde jırlaular menge ımlaşak kungel. Baba gözünde jırlaular menge ımlaşak kungel. Jeti kızıl külmeklerini olup giyer bizeli. Jeti kızıl külmeklerini olup giyer bizeli. Mında bizge bir göşadı dağın girer bizeli. Mında bizge bir göşadı dağın girer bizeli. Mında bizge bir göşadı dağın girer bizeli. Dağın girer bizeli. Yeniniz hürmetli başarılar eğittim mi? Arşalar, taş kişiler, Ümmü Gülsün, Halık Falklar ansambülü işli kummişi koytmayı. Rahmet, diliniz kütemiz. Yürgen yollarınızda her vakitte yakışı kişiler uçurasın. Repertuarınız bayıp tırsın. Eyinde takmaklarına kilgende unikal takmaklar. Elemandilerin işitken çok iyi. Şuna göre zor itip rahmet. Bu barmağın nike giriş izlekey. Bu parmağın nike giriş izlekey. Altın ballak giyende baldızım yalvızım. Altın ballak giyende baldızım yalvızım.
kavuş diyenge baldızım yalgızım. Şipe kavuş diyenge baldızım yalgızım. Niş başına niye mendin jiznekey. Niş başına niye mendin jiznekey. Karavatın bitirdi baldızım yalgızım. Karavatın bitirdi baldızım yalgızım. Oy sizi! Oy sizi! Apa bir narsada sizmi! Ko'nglim senden bizmi deb aytadi baldız. No arşalar, zo'r etib rahmat qizlar, zo'r etib rahmat yigitlar. Çıktı kızıl kulmaklarına alıp giyer bizleri. Çıktı kızıl kulmaklarına alıp giyer bizleri. Bizge bunda bir göz adı dağın giyer bizleri. Bizge bunda bir göz adı dağın giyer bizleri. Bizge bunda bir göz adı dağın giyer bizleri. Arşalar! Ümmü Gülsüm folklor ansamblı kiligiz, kütəbiz. Siz bolğan жерде oyun külki, jırmın, dertli beyler. Şuna göre hürmetli arkadaşlar, endi bugünge şuşu kurkan matur kollektivka uңuшлар tilep, yollarında her vakittagi şey yaxşı kişiler işirap dursun, tamaşa zalları tulu bulsun, süyündürüp, şatlandırıp, kuvandırıp, üzlerinde köngüllerine yol, dert alıp yaşasınlar. İsen sağ olunuz. Endi bugünge sağ bullaşası kilmi, emme lakin sağ bullaşabız. İsen sağ bulunuz, üzerinizde saklağız, biz sizni yaratamız.